Majeta nengene Kingoropwa, Nyabuga, Chairman, Simba Council. Nyaribari oye! Lero ndatuwote yose. Nakuri sana nakomo. Matogora ko ndanguria bakubole mwaye. Otoma na kolega. Lakini yeye yeye ndio mwalimu yeye yeye kwa na mwalimu anakoni. Tiko ya watu wale ndio wanyelimo. Urutaka na mwanangu ukitaka kuliwa hasa kurara. Oino mungu mwipoti. Omoto mwipoti. Kaanga pipi. Gavana. Nyaribari masaba ndumba Machogu ago osete bako ganeti. Na ende bako no lakini asinye. Lakini kora ngire ndeze kora moka ndetana mugambe. Kaharo utako banga. Nyaribari eliro gorosito abagaka ubaka wari n'abana. Agara toga tuta Machogu lenda mangana aya ngara atumoka ingatiende nanti orang yang seorang ini menurut, dasar siapa punya, apa kalau orang nanti boleh tahu ada ngamu, kamu buat tu, nanti aku tunggu. Penyakit hari kita mau ada jika mau ada mulai ada itu, dasar kita ada punya, kota itu. Yang menemui Your Excellency the Governor Paul Simba Arati. Marikoni gabate abana ubugambi nyasawo kubeka abuna abaraye bekanisa katukwigiriya abantu gushika ubugambi buri boro nekene abuna kwanangiri mwiwa uyu mwana ukashibisha no musani yona ubusani n'uburo buri rofu, and I have spoken personally na Simba nga Simba kwenda gusaba ukura na noma tenga ngeno mugambi na arenga bono era na chegekao kiaba councilor bali bagambite namba gitenga ngo kimure gusabe kura yane asenge cyo Simba no munemiya namba gitebna gukora because Pastor Michira commands a very big constituency. Thank you. Omuntu agenda ataka kukola egasi omong'awo arabuliswa lindene. We are very aware ng'aba emisiembale barabake bataracha gusaba amagendero kurwa ese county bakirete ewodi yane titago borobogoro nagambete South Mugirango borobo wone ngia wale junction aba batarasaba ngachi parente chiwana tokuli muororo getorowe muntu aba ndachango tebe paranero itande tabantu ngo tonde ngende nako tebya onye kore mayako batebya teta numuri bekura ekineke